Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru adushikira aturuka mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inzego z'iperereza yemeza ko ibintu bikomeye cyane, kandi akaba ari amakuru yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi bamaze kumurambirwa, ariko byagera ku ntwazangabo z'igihugu zikavuga ko zitakimukeneye na gatoya kubera amakosa yakoze yatumye ingabo z'u Burundi zitari nke zicirwa muri Kongo, izindi zikaba ziriko zirabunga amashamba ya Kongo, izindi zikaba zipfungiwe mu gihugu. Ibi byose bikaba byarashavuje abasoda batari bakeya, bakabona ko icyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ari ukudandaza abasoda b'u Burundi. Turaza kugaruka ku nkuru ihambaye cyane kandi iteye ubwoba irebana n'ibiriko birabera ku butaka bwa Kongo, aho M23 yafashe umumajoro ukomeye cyane mu ngabo z'u Burundi, bikaba binaboneka ko yarashwe. Ibi byose akaba ari ibintu bigaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwari bukwiye gutanga imihoho bukava ku butegetsi, kuko biboneka neza ko ataco buriko burafasha abene gihugu. Naho urunani rw'abarundi baba muri Canada ABC ishami riri mu gisagara ca Ottawa rurasaba amakungu gutegeka umukuru w'igihugu cy'u Burundi gukura abasoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, no kumusaba akarekura abasoda bapfunzwe bazira ko banse kurwana mu ntambara itari rwabo mu mwambaro w'abasoda ba Kongo. Mu rwandiko basohoye, urwo runani rwerekana amakenga bafise ku njyane ziri mu karere k'ibiyaga binini muri rusange, no kwivanga ku Burundi muri izo njyane, ndetse bakagaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze urudandazwa ku basoda b'u Burundi. Bamwe n'abandi baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gufata umwanzuro wo kudandaza abasoda b'u Burundi, akaba ariyo mpamvu yacanishijemwo abajenerali bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD. Kugeza ubu hakaba hari amakuru avuga ko hari abajenerali bashaka gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Turaza no kugaruka ku kiri gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye atakambira u Rwanda arusaba ibiganiro, mu gihe yaramaze igihe agaragaza ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali, ndetse akaba ari umuntu umaze igihe kinini akorana n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, ndetse amasoko menshi atandukanye akaba yemeza ko n'ubu bamwe mu barwanyi ba FDLR ubu babarizwa ku butaka bw'u Burundi. Ariko ubu Ndayishimiye akaba ari gutakamba asaba ko u Rwanda rwagirana ibiganiro nawe. Ibi byose akaba abikoze ari uko M23 igeze ku marembo y'igihugu ciwe, ibyerekana neza ko yamaze kubona ko igihe yagumya gukora amakosa nk'aya ari gukora bizarangira M23 canke se abashaka kumutembagaza ku butegetsi bamusanze mu gihugu, dore ko n'abajenerali nka bose babona ko Ndayishimiye ibyo yakoze ari amakosa akomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone
aka ni kaburyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abatari bake barasaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho akava ku butegetsi kuko ntaco amariye abenegihugu bivanye n'aho igihugu kigeze. Urabye uburyo ki abarundi babayeho muri no minsi, urabona neza ko Uburundi bugeze ahatemba, ndetse benshi bakemeza ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi byaturutse mu mwaka wa 2010, ndetse byose bikaba byaragizwemwo uruhara na Seni kuko idakora ibyo igomba gukora, ahubwo ikora ibyo itegetswe, dore ko n'umukuru w'igihugu uhari uyu munsi ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye atari watowe n'abanyagihugu, ahubwo nyabuna ari yatowe umushingamateka agatorwasa, ariko kubera umurwi Seni utigenga mu gihugu bikaba byaratumye Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe uba umukuru w'igihugu. Umurwi w'igihugu Seni ushinzwe gutegura amatora ufise uruhara runini mu mabi atandukanye arimwo ubwicanyi n'ibihe bibi Uburundi burimwo kuva mu mwaka wa 2010. Bivugwa n'abarundi batandukanye bemeza ko ngo mu gihe umurwi Seni ubandanya kwigira sindabibazwa ku kibazo cyo gutunganya nabi amatora, kubandanya bakora ibiteye kubiri n'amategeko, umugambi wose bafise wo guhemukira abarundi isinzi, ibi byose bizabagiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane ku kazoza k'igihugu. Ariko ibi bikaba byaha ingufu abarundi bose, bakaba bakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abarundi, uretse ko amakuru ahari ari uko ubutegetsi bushobora no kwisambura kuko biboneka neza ko ibintu bikomeye cyane, ndetse bikaba biboneka neza ko aho ibintu bigeze ari habi cyane. Akaba ariyo mpamvu abarundi b'umutima bashaka gutabara igihugu babanje gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye kubera amakosa ateye isoni ndetse ababaje amaze igihe akorera abene Burundi. Ibi bikaba biri mu byo abarundi bashingiraho bavuga ko Ndayishimiye yarakwiye guhambirizwa akagenda kuko ntaco ariko arafasha abene gihugu, ndetse benshi bakemeza ko Ndayishimiye ubwiwe ari wo wishe igihugu c'u Burundi. Abarundi bijunja n'ijambo bari bakwiye guhaguruka bakarwana inkundura yo kwirukana Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, kuko aho agejeje igihugu ni habi cyane, ndetse benshi barabona neza ko akigejeje ahatemba. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko abarundi bafatana mu nda amaze bakikuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Mu gihe kitageze ku kwezi, Perezida Ndayishimiye Evariste asabye kuganira n'u Rwanda inshuro zigera kuri 2. Ibyo abantu bakomeje kwibaza n'impamvu itumye uyu mugabo witangarije ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubuyobozi bwabo, bakaba bibaza impamvu yaba ariko arahindukira, ndetse bakaba bibaza impamvu yaba yabimuteye. Mu gihe kitarenze ukwezi, Perezida Ndayishimiye Evariste asabye kuganira n'u Rwanda inshuro zigera kuri 2. Ibyo abantu bakomeje kwibaza n'impamvu itumye uyu mugabo witangarije ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho ubuyobozi bwabo ari we amavi ye yabaye gutya, ariko aratakamba ngo avugane n'u Rwanda. Mu ibanga rikomeye igenekerezo rya 10 ku kwezi kwa kabiri, Ndayishimiye yasabye ibiganiro n'u Rwanda. Ni ibiganiro byabereye mu Kirundo aho inzego z'iperereza z'ibihugu byombi zahuye maze zigirana ibiganiro. Ibi biganiro byaje bisanga ibindi byari biherutse kubera mu Rwanda ku itariki ya 21 ukwezi kwa kabiri, nabyo bisabwe na Ndayishimiye aho yari yohereje intumwa ziyobowe na General Major Habarurema Ildefonsi ukuriye iperereza mu Burundi, ndetse na Colonel Manirakiza, bose bakaba bari baje gusabira ikigongwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo yari mu Kirundo tariki ya 11
Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye akangurira abanyagihugu baho kwitegura intambara n'u Rwanda. Yagize ati ntimukaryame ngo musinzire kuko mufise umuturanyi mubi, mwebwe mwitegure kandi ntimugire ubwoba. Uretse gukangurira abarundi kwanga abaturanyi babo b'Abanyarwanda, Ndayishimiye ntiyigeze agira isoni zo kwerura urwango afitiye u Rwanda mu gihe cyose yabaga abonye akaryo kuko ubutumwa bwe burenga imbibi z'akarere maze bukagera ku rwego mpuzamakungu. Ingero nziza ni nk'amagambo yatangarije imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ndetse n'ayatangarije i Kinshasa. Aho hose ibyo yagiye avuga byose byaranzwe no kwikoma u Rwanda we yita umwanzi ndetse no kwerura ko hagomba kuba intambara yeruye mu karere, byose bigamije gushoza intambara ku Rwanda. Ibyo Ndayishimiye yakora byose akwiye kumenya ko u Rwanda ahora yitwaza mu mafuti ye y'imiyoborere mibi bitazamutabara mu gihe abanyagihugu be akomeje kubabesha ndetse akomeje kubashyira mu buzima bubi cyane. U Rwanda ntirushishikajwe no guteza intambara n'imwe mu karere, ahubwo rurangajwe imbere no gushaka icyazana amahoro arambye mu karere. Ibi bitandukanye n'ibyo Ndayishimiye avuga ndetse n'ibyo amaze igihe akora we na mushuti we, aho bavuga ko bashaka gutera u Rwanda amaze bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko bikaba byarabataye ku w'amazi kuko barabigerageje bakora ibishoboka byose kugira ngo babigereho, ariko byarabananiye, byabataye ku w'amazi. Akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye ari gutakamba asaba ko ibintu byahinduka. Ibi biriko biraba gutya mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje guhonera muri Kongo, ndetse abasoda batari bake b'u Burundi bakaba babajwe cyane n'ibiriko birabashikira ndetse n'ibiriko birashikira bagenzi babo bariko baricwa na M23. Iyi nkuru muyihe ndetse muyigeze kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje. Ku makuru nk'aya ubundi niho ibintu biterera ubwoba abatari bakeya. Ni ukuri birababaje kubona abasoda b'u Burundi bakiri kugwa muri Kongo mu gihe boneka neza ko n'intambara Ndayishimiye yamaze kuyitsindwa we na mushuti we Kisekedi. Abarundi narababwiye nti abo ndetse abarundi benshi twagiye tubereka ndetse bajya banirebera ibiriko birashikira abasoda babo. Ibimaze iminsi bikorwa muri no minsi aho M23 iri gukora operation akomeye cyane, bererekana ko Ndayishimiye ubwiwe yarakwiye kuva ku izima agakura ingabo ze muri Kongo kuko abatari bake bakomeje kuhapfira. Uyu yitwa Major Claude Ndikumana wo mu ngabo z'u Burundi, yari muri batayo y'icumi ariko ubu tuvugana ari mu maboko ya M23. Ejo narababwiye ko abarundi na FDLR bateye ibirindiro bya M23 ahitwa Kaziba, ni kilometero 15 na Nyangezi. Baraje maze M23 ibakubitisha inkuba ariko ifite amazi, niyo mpamvu mumubona. Uyu rero umusore wa M23 yamurashe ku kuguru. Abarundi na FDLR bari kumwe n'uyu mu majoro baje kumuta barigendera. M23 imufata bugwate. Muri make abo yari ayoboye bamutaye ku rugamba amaze gukomerezwa na M23 ku kuguru. Gusa M23 kubera ubumuntu bari kumwitaho ndetse bari kumukurikirana kugira ngo barebe ko Ndayishimiye azongera kuvuga ko nawe ari umurwanyi wa Red Tabara nk'uko amaze igihe abivuga. Aha ni hamwe benshi babonera ko Ndayishimiye yadandaje igihugu ciwe, ndetse bakabona ko ibiriko birakorerwa abasoda b'u Burundi biteye isoni, ndetse abarundi bwabo bari bakwiye guhaguruka bakarwana n'aya mabi ariko arakorerwa abarundi bene wabo, ndetse bagakora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu. Uwahoze ari umukuru w'igihugu nawe akaba yatangaje amajambo akomeye
kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ntibantunganya Sylvestre, nta kibazo na kimwe kiri hagati y'Abarundi, ikibazo gihari ni ubuyobozi bubi. Uyu yahoze ari umukuru w'igihugu niko atangaza. Ntibantunganya Sylvestre yayoboye Uburundi kuva igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 1994 kugeza igenekerezo rya 25 1996. Yashimangiye ko ikibazo c'amoko kirangwa mu Burundi ari iturufu yimakajwe n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye uyoboye iki gihugu. N'amagambo yatangaje kuri uyu wa 9 ku kwezi 2025 ubwo yari yitabiriye ibiganiro byateguwe na komisiyo. Iyi ikaba ari komisiyo yashizweho na bamwe mu Barundi igamije gushakira hamwe amahoro arambye, ubumwe n'ubwiyunge hagati mu Barundi nyuma y'ubwicanyi bushingiye ku moko bwagiye bugaragara mu Burundi. Yagize ati igihe abari mu nzego zo hejuru z'ubuyobozi batumva uko bagomba kubaho gukoresha ukuri mu kumvikanisha Abarundi, buri gihe tuzahorana ibibazo. Hakenewe ibikorwa bwo kunga Abarundi kandi leta ikabishiramwo imbaraga. Bwana Ntibantunganya yahamirije abari mu kiganiro ko mu by'ukuri nta kibazo kiri mu moko atatu atuye igihugu c'u Burundi, ahubwo ko aharwaye ari mu mitwe y'abayobozi batwara igihugu. Yunzemo kandi ati nta kibazo na kimwe kiri hagati y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tubanze tuvure imitwe y'abayobozi mbere yo kuvura abayoborwa. Ntibantunganya ashoje ijambo rye aha ubutumwa bwihariye intumwa zari zaje zihagarariye Perezida Ndayishimiye, zikaba zari zihagarariwe na Bwana Ndenzako Karegwa Jean Claude. Uyu akaba ari umujyanama mu biro bya Ndayishimiye. Yagize ati abantu bo muri Perezidanse guhindagura abashinzwe severi buri myaka 3 si byiza, birayibangamira kandi bigatuma itagera ku ntego zayo zo kumvikanisha Abarundi. Ndabasabye icyo kintu mu gitekerezeho by'umwihariko. Ibyuko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwubakiye ku iturufu y'ivangura si ikibazo kiri mu Burundi gusa, dore ko uyu mutegetsi yamaze no kucyambutsa imipaka akakigeza mu karere abifatashijwemo na mugenzi we Tshisekedi Felix. Ibi byose bikaba biri kugira ingaruka zikomeye cyane ku Barundi, ndetse bikaba biri kugira ingaruka zikomeye cyane mu karere hose. Gusa amakuru menshi akaba yemeza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bugeze ku musozo, kuko biboneka neza ko amakosa yakoze adashobora kuyasubiza inyuma na gatoya, kandi Abarundi akaba atari ibijuju babona ikibi ariko arabakorera. Ibihe